Sinagate Hedu Infar Shongfu Molnom Ochotli Sakulmang Area Naga Students Association condemn Sire. GPRN NSN Lahang Matinire. India we Vice President Election Li NTA Radha Krishna Nakaira. Manipuri BJP Migatum Congress Li Wazanghaira. Lekhyang Thor Tangkhul Express Pvt Pau Rinmichon Khamsak in Abami Dele. Pau being my sign on an rumsa. Sinakate Hedu Infar Shongfuli Shokahai Molnom Ochotli Sakulmang Area Naga Students Association Sansana condemn Sire. Association China Condemnation Janbao Kushok Atishuda Armed Cookie Militants na Passenger Bus Akali Khamlaga Dongasa Pingwe Mobile Phones Tantina Kuida Atumi Militant Camp Maningaka Abamju Recording Kakui Makakui Check Sahawaji Ochochi Tari Chishatang Tor Pungshini Makayana Chishadwi Alungli Kushok Nadahanga Atumna Blank Fire Lasada Kayonma Khalei Richum Now Being Chili Kangachi Insecurity Lingasak Hawaji Defenseless passengers li chikatha unlawful otsa kasa chili sakmai thui kachi contamination sampangrana kachi association chinahanga. Concerned authorities na kasaka measures kumida khayona pingli mashun picharli khuira khawai sansana demand sahira. Shongfa zada khalei pingwi safety authorities na leng sakrana kala compromise maleilak rule of law leng sakrana kachi hangaira. Chikatha zakashi otsakchi makhamla wuivang sakhayakha sansana kasainaka mayang pamara chihira. Itumi mipingwi security kala khayanga khawai sakhamaya phekar khuiragchi sansana hangmatin haira. Maram wuivang zingdun tangkhul gadamnaw longnala makhamya phangshoka. Hi yariwi mirinli sagzileng sakapai yanga khring otsakna gachi hangda. Otsakchina kuki nawbing chingi kahai maning changmana gachi chanbao mishokta gadamnaw longchina hanga. Ocho chili condemn sada zingdun tangkhul gadam naw long na chingwi kahai kala itumi mi pingwi khaya wuivang ningda khalei phongshokhaira. Vice President Election Li CP Radha Krishna nar kahaira. National Democratic Alliance NDA nominee kala Maharashtra Governor CP Radha Krishna na khanmet shamati hangphanga da khani samphangda India wi trada kaphanga Vice President Sahara. Opposition India Bloc nominee former Supreme Court Judge Justice P. Sudarshan Reddy na khanmet shakthum samphanga. Vice Presidential Polls voting ayasada Parliament member pingna ngathor pung thrai na thuida ngsin pung phangai na tangda vote nama. Marang magada khathang Chaktip Thangarna otpam chuhawda VP gathar kapang sangna. Vice President Sada Radha Krishna na Rajya Sabha ex-officio chairperson la Sara. Manipur wi BJP wi Migatum Congress li Sanghaira. Former MLA Khani Zangda BJP wi Migatum J Congress li Wagazang Angran Angye AICC headquarters New Delhi li Horthang Khwikaya da party china ayak chishathaira. Former BJP legislators Kakching wi Y Surchandra Singh eina Oinam wi L Radha Kishore Singh kala senior party leader Uttam Kumar Ningthaucham atum formally Congress onhaira gachi pausamphanga. Angran Angyeji AICC Manipur in charge Sabdakiri Sankar Ulaka Kala Manipur Pradesh Congress Committee MBCC President K Mekhachandra Singhwi Mangali Khwikayachi. Congress na kahang kathana pingchina BJP juho kahaichi BJP na Manipur tishot yangasangli ningang makhung wuivang nachi. Party ngje kahai phekar hina state li kapha khwira khawai Congress wi kashapli chikasang chithaya da phongshokka. BJP we na wagazang gathumchili ulaka na welcome sada atumna ot ngurut khwigi kachili shikasang phongshokka. सर इसमें अनोखी VRT टेक्नोलॉजी है। VRT क्या हो? सर VRT मतलब वॉइड रिडक्शन टेक्नोलॉजी। ये सीमेंट के गैप्स को फिल करता है ताकि दीवारों को मिले अटूट मजबूती। ले, ये रहे गैप। सर ये आपके सीमेंट का सैंपल है और ये है ड्यूरागार्ड वाला सैंपल। नो गैप। सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनता है ड्यूरागार्ड विद VRT टेक्नोलॉजी, जो सीमेंट के कणों में कभी गैप ना आने दे और बनाए आपके घर को जबरदस्त मजबूत। ड्यूरागार्ड, इसमें है वही जो नंबर 1 में भी नहीं। Prime Minister Narendra Modi ungrada khalei Communist Party of India Marxist Manipur State Committee na welcome Saira kha
hi miping wuivang khamasaya khayuina chihaira Modi na tarik trada gutumthang ungi gichi hi zingum khani langdang angkawra ka highway thili Manipur kala state wi body politic wuivang aman saklak aina samgaphang khamasaya khayui kathana chihaira CPIM Manipur Secretary Shetrimayum Sandana Kapi Kashokli Kahang 2023 to short Rot Kamara Chiwi Eina political parties ngatate da kala civil society organizations na Prime Minister Manipur li mikhavai maningakha Delhi li all party gazip mukok mikhavai ngakausang ngakaudaya 2023 makhe gachang political parties tharawi kathana ping Delhi li zimikshom makhe thang pamsangda Prime Minister li samphang khawai polala gazip a khalama mayami thuada sandana hanga Delhi li hitharan wi Governor Mashana bolala Prime Minister wi miken masamphang thua gachi hangsanga to short road kamara chokta gachang makhe da chishat ka ga hai hili mi shasha thi haira ting na relief camps li pamdalai khung sakyang khami kror manwi lunch meet mi haira khagajot kachangi Prime Minister na yanganau khawai sahawada party china hanga BJP na kathan double engine government na khamataya tuitak mushur sagar thuwa kachila sandana hanga mayoji shathangwi tuitak Manipur wi national generally kahap maleilak zakhang sak tuitak chi implement masar thuwa da hangsanga Center na kuki armed groups li suspension of operations pack kasai kasangli CPIM Manipur kathana china makhamya phongshoka Center wi tuitak chi Manipur Legislative Assembly wi tuitak li mathai khamina da hanga Maring kapha ngatatei da leisalala chingwi kahai khura lui paya gachi CPIM na gachihan phongshoka Community saikorali yurchat Tharma Shinau Mayarnau Makhaila Khokhasada Chingwi Kahai Khura Lushitra Gaji Shikasang Pongshoka Prime Minister Atam Kashina Wuivang Ungra da Khalei hili Civil Society Grouping le Hosang Laka Party Saikora Gazang Gazip Ngaran Mikhavai Manipur Governor Ajay Kumar Phalali CPIM Manipur nang Akawhera Prime Minister Narendra Modi Manipur Ungi Gaji hili Welcome Sakhavai Maramale Manada United Committee Manipur UCM na Hanghera To short along hili indigenous communities pingli ngak mikhavai maramli Modi na kasai na kapamhawa da UCM na maringa papongshoka. Langban lay thaba kamayon li UCM na Great June 18th uprising wi martiously kayakha shipongshoka. Chiwi angran angye kekrupat li achon thang kagazip li UCM President YK Thiren na kahang State hili zakshila kahai rot kamara chokhai lala Prime Minister na kika mahangranga. Direct trada gutumthang Modi ungra gachi hili UCM na khika gachi hanmale mana jihera kha Prime Minister na Manipur hi indi wi khamataya akaisa da khuika ma khuikhala the khuika vai sara gachi UCM na hanga Politicians being kasang khara central gathana bingwi chizu khamya tishu da zata gachi hangda Prime Minister khung hili UCM na samphangran maninga kha engage sabhlungra gachi male mana da hangsanga Suspension of Operation Backchi Tangkhawai Resolution Pass Kasali Wazang Laka Backchi Center na Kasai Kasangni Kika Makahang MLA Pingli Thiren na Makhamya Pongshoka G State Wuivang Commitment Kamili Maka Kashungna da Thiren na Hanga Manipur Territorial Integrity li Threat Later Khalei Kachi Hangda Kuki Armed Groups li SOO Back Kahai Chili Makhamya Khokha Sada Nganing Khawai United Committee Manipur Kathana China Yarwili Kasatsanga North AOC, Imphali Narcotics and Affairs of Border Police Station, NAPPS na ganja tukhuyera. Kanuitot akana ganja 6.955 kilograms pungsat kasa ayang uthor tukhuya. Operation che nguthor pung chishat makhai shikali ASI A Langamba Singh na thanda khawana. Contraband che hengang mayai lekaiwi mi zingum magada khani bangin oinam na singzat kasana. Ananisha Riji Pungda North AOC Winger Barking Apamne Zakasana. Accused Chile Apam Chiling along the Tukuyawa. NAB Police Station ni case Tasanga delay. Investigation Hapokaira Dahanga. UNC na trade embargo Haida Khalei hitharan Otman mavakapei Marada Sanabati Shong Chizu Kamishokaira. Maram Wuivang Naka People's Organization NPO Sanabati District Women's Association STWA Kala Sanabati District Students Association STSA na Dukan Gashoping ni Chizu Kamishoka
Jizu khmya tishuda odman ningsasak makapai mara superfine samang karong sanapati town committee KSTC na red khmya tishuda zatra kachigtha lei ka samina od tikasang la maning kha mang yila odman kakal thaya kha trade license cancel sami hawra da hangmatin haira Manipur National Generally kahap maleilak zat ngasak khawai kapo protest kapamni police na khamda sekmai bazarle protest abamchi achahon ngaya phaitami hailala protest ka samatang thura Agitation ji awang sekmai kanba nupilup kala imaki merana People's Progressive Alliance Manipur BPAMwe katom khami zangda ayana ka phanga simishong saya protest kathana bingchina kahang police team sekmai police station personnel na thanda direct chat ngaya pungchuko minute hangmati da phanga shikhale protest abamchi phaidami hawa kha aya ngathor gzip khuiluida chingri ka high demonstration che habok le hawa agitation for free movement along the national highways kachitu koi azingni pamdale protester pingna kahang kuki SOO armed group pingna state we lifeline shongfu control safadale kataili saikorali kahap maleila zat ngasak laka maite naw pingni masak ngasak tuwa kachi hanga G war crimes kala genocide by blockade nagaji hangda angrethi Indian shorkarna kasaina ka yangpam hawa gaji phenhaira National Generally Community Saikoro wuivang kahapma khalei safe free passage maleirang khaina tangda police na khamlala athumi protest pamara jihaira Direct chishat molnom khu ochotli Tangkhul region of GPRN NSCN na condemn sada hangkamatin shokhaira Ukrul district Molnom village li cooking militants na yari tongzat kasa bus khamlaka mobile phone check kasa ochot shokhawachi bus chi sana kai thei kala imphal matakli zat kasana ochochi National Socialist Council of Nakalim na saklak aina khuyagchi hangda cooking militants na bus chili tongkasa pingwi mobile phones check kasa asak awachi provocative kasa mangmaningla NSCN li kakasir kathana da hanghaira Naka abamni zada khalei pingli khangaji kala insecurity ngayaw khawai kasa chikatha maning chang otsak chili matik chalak aina nghan kara da Tangkhul region GPRN NSCN na hangher Cookie militants with activities check sa khawai NSCN na ningsanglak aina yangmara gchi hangher Nepal PM Oli resign sahira Shogarli Khangasung protest Khamar Alungle Nepalese Prime Minister KP Sharma Olina aya album jihohir Shogarli mukhamya diwaw ngawaw da protest kasa shashana awi office nur gazang ocho choka highway thili masangla Olina album jihohir da hanga Olina album jihorang lakha horthang shoka highway accountability demand sada demonstrator pina balgodli Nepalese kathana chui private shim thotami hawa itumna theibai Social media sites ban kasa Nepal Shorkar we Twitter clip makhamaya kala maleilak ina corruption li makhamaya ngawda yari protest kasali police na kakham or khamra li mi trada chiko ka da thi hawa kala dra khasa za hawa protest pangla ina sa ka highway thili social media ban kasa Twitter chi achahon aya revoke saira Gamjong District MJNRHS Welfare Association KDMWA na kazip nghodale Gamjong District MJNRHS Welfare Association Committee athok aina kapanghaira Gamjong District Luiramli leida khalei awunga MJNRHS Chairman Secretary Saikorali kachang hiwi tarik thrada khani imfali kazipam khwai nghodale kazipchi ngthorpung thramkhai Nakaram Community Hall imfali pamra nghoda khalei hili masholeram miser khwai KDMWA na ngakawdale Yarwi legajithei sali gacha rakhara tarik thrada guthumthang yarwi karot National Lok Adalat rumira B gachang hiwi tarik thrada guthumthang Lok Adalat Ukrul Mini Secretariat CJM Court Complex li rumira Lok Adalat hili ichichawi court case wi maramping kala ayini khangsun maramping kupsang baira Bardi khanini wi khangayat leida case khanghai chi ara National Lok Adalat hina witnesses mazang lakla Kala court we Adam changlak hai procedure majanglakla party khani we maya khangrok alungli chingri ena kala leshi khangrok ena kupsangki kichina dahanga Lok Adalat li kupsang gapai maninga kha khuika gapai case pingchia section number 138 INA Negotiable Instrument Act Electric Bill Water Bill kala khangatate bill payment cases sanga
Lok adla thili sakhamaya maram khani shiwi alungli doing a minga khui eina ngawai gabai judicial process va plungi gachi no compoundable cases mazamara. Family maintenance case, criminal compoundable offenses, other civil cases, revenue cases, land acquisition cases pending before courts or tribunal, money or bank loan recovery, motor accidental claims, divorce makhaning, matrimonial disputes, labor employment gala services matter higata hizanga. Latluida thing sagli. Yarina gachigita banting case later, khalei maningaka pre-litigation case sankhangai layaka mobile number 9862-510-525 linghan babaira. Maningaka mini secretary North Block CJM Court Complex Ukruli Ganexa baira. Latluida ajawi kamadaya bauping. Sinagate hedu Imphal Shongfu Molnom Ochotli Sakulmang Area Naga Students Association condemns hire. GPRN NSAN Nalahang Matinhire. India Vice President election li NTA Radha Krishna Nakahira.